أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا صعب إلا ما جعلته صعبا ولا سهلا إلا ما جعلته سهلا وأنت إن شئت يا رب العالمين لجعلت الصعب سهلا. ونسألك اللهم أن تجعل كل صعب سهلا علينا برحمتك يا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير. ko kotirawo maɓɓe woni wolde o inni irji u yiltite kanko jano mo yetade singraɓe makko ɓen. o inni irji u yiltite ila abikum ka ɓen mon fa qulu wi'ano yommo ya abana ko an yo ɓen amen innabnaka no ɓiɗɗo ma on saraga o wujjoyi wama shahidna men seedaki non illa bima alimna siwona yeru ko men andi kon wonno woni ko men andi kon men hiiɓe yaltina hunde nden ka dongal makko wama kunna men lataki non lil haybi fi ko wirni kon hafisi renuɓe ɗum men andano wonno ɗum ɗon natiri ka dongal makko. o inni yahe yetoro ɗon ni ɓen mon o inni min noon mi wata misra o inni par ce que min mi fondata e yaqub miɗo andi fewndo ƴettunoɗo e yusuf on ɗon artano en ƴetti kadi bunyamin yoɗo kadi nangue ga min mi hoota o inni mi waɗata o inni min mi yirtitatako kanko. wa jaa fil khabar anna yahuza o ɗo ɓiɗɗo makko yahuza qala likhwati o yeeti ɓe a singiraɓe makko wa kana ashadduhum khadaban ko kanko ɓurno tiiɗude tikkere ko kanko ɓurata ɓe fo monagol. ɓayo inni kanko hootata o inni lan abraha al arda hatta ya'zana li abi aw yakum allahu li wa huwa khayrul hakimin. mi yewtata kam men ha ñande ɓen a newna allah yo mi yewtuma aa allah moƴƴinanan mi gaplanno mi yettira singan e jungo wolanɗo misra mi hoota. joni noon o wowlanni singirama ko inni ma ɗum hino ɗo komi faala hen waɗi ko plan. o inni ko piiji ɗiɗi imma an takfunil malik wa man ma'ahu akfikum ahala misra. o inni joni sende o inni ƴetton yawgol tindodirgol e lanɗo on e entourage lanɗo on piiri ɗon e makko fi hettugol mi ñamme min kene mi piirida e ɓeya yimɓe luttuɓe ma a onon piiri ɗon e yimɓe luttuɓe ɓe min mi yaha mi piirida e lanɗo on suɓe ko on ɗum faala ɗo e muɗum. wa imma an takfuni ahla misra akfikumul malik wa man ma'ahu ma ɗum o joni ndaare ɗon siko lanɗo on ƴettuɗon e entourage makko ma siko yimɓe misra ɓen min mi ƴetta goɗɗum go wowle gaalu singiraɓe makko ɓen innimo bal akfina al malik wa man ma'ahu nakfika ahla misra. ɓenni joni an ƴettan en haɓidugol e lanɗon e entourage lanɗon minen min haɓida yimɓe misra luttuɓe ɓen ndaare no hettiren paykum. fa ba'asa wahidan min ikhwatihi o noddi goto e singiraɓe makko ɓen o nelimo o inni an on fa addu aswaqa misra o inni yaw kontanala marché ji misra ɗin ko ɗi jelu fa wajadu fiha tis'ata aswaq ɓe tawi marché ji misra ɗin ko ɗi jeere. fa akhadha kullu wahidin minhum sugan o inni ok kala e mon yo ƴettu marché andi ko ɓe sappo o inni mo kala e mon yo ƴettu marché min mi ƴettana en lanɗon e entourage lanɗon. summa inna yahuza ɓe waɗiri noon summa inna yahuza dakhala ala yusuf kanko yehi ka yusuf ka lanɗo ɓeeɗa o inni mo kala e mon yo ƴettu e hayre ara daro ka marché ɗon e fusugol ko e yimɓe ɓen ɓen araɓe ka marché ɗo min mi yaha mi ukkodira e lanɗo. wa qala o ari o inni yusuf ayyuhal malik he ko an yo lanɗo la in lam tukhalli ma'ana akhana si a accitali kumpay kun singira on amen juntuɗa amen kun la asihanna mi sonkay ɗo sayhatan sonko mi haacango la tubqi fi madinatika hamilan illa askatat ma fi batniha. si mi haacingo haacango go mi haacata ɗo kala ko reedi ka nder laamateri ma jibinay ɗon hay sewtali ga on tigi jibina woni ko mumunte woni ko tagaɗo kala reedujo jibinay hay sewtali. wa kana zalika khassatun fihim indal khadab tay ɗum ɗo ko hunde nde Allah hertinani ɓe si ɓe monike kamɓe ɓiɓɓe yaguɓe ɓen
o woli ɗum ɗo tun yusuf kanko kadi ɓay ko ɓiɗɗo yaqub fa akhdabahu yusuf en ok mi ɓurtete moningol tode fiya waɗu konko falɗa wadde ɗon wa asma'ahu kalimatan yusuf woli ɗon konngol fa khadiba yahuza muni wastadda khadabu o muni kon tiiɗi e makko ɓay o monike o ɗum tiiɗi e makko yusuf noon no andi ko won ɗum woni fi maɓɓe tawi noon si yahuza monike fala yahda khadabuhu illa an yasfika daman si o monike ko be tun o waɗa probléme o hibba ƴiƴam yusuf habbi ha o lanni monagol kallama waladan lahu sakhiran fil qibtiya wa amarahu an yadahu bayna katifay yahuza min haysu la yarahu yusuf noddi payko mum ko wolani kun ka haala ka qibtiya o wolani mo inni yaw mema tu yahuza ara ko a memu mo tu andi si ɓe monike ko won ɗum ittata mone on ko si tawi goɗɗo e kamɓe gorolngol goɗɗo e ɓiɗɗo ben maɓɓe on kamɓe gorolngol si memima on tigi mone on iway ɗon e ɗon yusuf noon no andi ɓiɗɗo makko on ko tanirawo yaqub donc ko ƴiƴan yaqub si ɓiɗɗo makko yahi memi yahuza mone on iway kisange yahuza ronka andude honno imiri ok fa sakana khadabuhu o ara o andata fa fa'ala pay kun ari memi yahuza ɓaawo fa sakana khadabuhu ko yahuza munino ko fof iwi ɗon e ɗon ɓernde ɓutti ɗon wa alga sayfa o bugi kafa ka o jogino kan faltafata yamina wa shimala o yeƴƴiti o ndaari nano e ñaamo ndaargol si singiraɓe makko ɓen goɗɗo e maɓɓe no ɗon laallahu yara ahadan min ihwatihi ndaargol so yeyi goto e singiraɓe makko ɓen falam yara ume o yaali goto takko makko e nder ɓiɓɓe yaquba ɓen singiraɓe makko ɓen fa kharaja musri'an ila ihwatihi o yalti ka suudu laamu o dogi mo yokkitude noon singiraɓe makko ɓe senditunoɓe makitiji ɗin o yeetoɓe wa qala o ari o landiɓe hal hadarani minkum ahadum ene goɗɗo e mon i wi ka wonɗo ɗo yehi tawilan ka suudu laamu to memilan galula ɓenni o qala fa ayna zaba shamun o non tuni shamun galu zaba ila aljabal min shamun no yehi ka ferlo dow ton kankadi mo yehi ɗo ɗaɓɓugol hayre ko arira fi fusugol koye ɓe ka makitiji fa kharaja fa laqiyahu o jogi o yehi o jokkiti shamun wagadi tamal sahratan azima tawi on no jogi hayre jamde qala ma tasnau bi hazi oni ko no wanɗa wadde nde hayre shamun qala azhabu ila suqi allazi waga fi nasibi asduku biha ruusa kullu man fi oni ko makiti mo ittan ɗon lan on yo min mi aru fusugol koye ɓen ɗon ɗe mi yaada woni nde ɗo hayre mi daro kala mo mi fusa mo hoore nde ɗon ɗe qala farji faraddiha o yahuzayni nono yahliɓa hayre nde o inni la tahadasanna hadasan o inni hay hunde e wata wadde ɗo de o inni fa wallazi ittakhadha ibrahima khalila mi wondiri o allahjo waɗuɗo mamasoro men ibrahima jatigi lagad massani kaffum min nasli yaqub mi woni newre jungo e nder ɓiɓɓe yaqub ɓe memila tayle ko gonga makko par ce que ɓiɗɗo yusuf ko ɓiɗɗo yaqub ka ko tayle kumpay kum memimo mais mo andi na ɓen ɗon ko o inni goɗɗo e mon on inni langoy on foyi ɗon ɗo o inni mais mi wondi ɓiɗɗo yaqub memila par ce que si kala e maɓɓe moniɗo si ɓiɗɗo be ma sa memi to iwi mone on iwi bon kanko noon o monike o falama wadde gere tun o yi mone on iwi o inni ɓiɗɗo yaqub memila summa dakhalu ala mo kala e maɓɓe joni wallini ɗuman o inni e wata wadde ɗo hay hunde yusuf no andi way ko ɓiɗɗo makko memɓe o inni joni are may ndaren si en négocié summa dakhalu ɓe ari ɓe naati ala yusuf ka yusuf wa kana yusuf shadidul khadab tawi kankadi o lanni monade fa qala o inni ɓe ya ma'shar al ibraniyin he kono yo jama hibruɓe atazunnuna annahu laysa ahadun ashaddu minkum quwwatan ɗon sikkude hay goto ɓura on ɗo doole o sikkude ko noon dolni ɓuri fof summa amada ila hajarin azimi o dari e hoore hayre wa jalasa o yibti kadi ka hayre wari o jooɗi wa amara bi suwa'ihi fa wada bayna yaday o inni addanelan etirde lanɗo ɓe addu e etirde ɓe joƴƴini yeeso makko summa naqarahu naqratan fa kharaja tinnina o wutti e etirde lanɗo on faltafata ilayhim o yeƴƴiti e maɓɓe wa qala inni atadruna ma yaqul ɗo andi ko nunde etirde yeetilan ɓenni men anda qaalu la ɓeni men anda qala fa innahu yaqulu inni nde etirde yeetike lan
innahu laysa ala qalbi abi haula'i hammu wala khammu wala karbun illa bisababihi. Andi ha joni ɓe andi taltaw ko kanko woni Yusuf o inni etirde nde yeetike lan ɗo onon ɓe dariɓe ɗo mone e sunnu ko woni konka ɓernde ben mum ko onon tigi créyi ɗum hiɗon monini ben mom hiɗon waɗi ben mom no mari sunnu ɗum ɓe ndaridiri ɓe jiɓi on no andiri ɗum summa naqarahu naqratan saniya o wutti kadi etirde nden ɗiɗa mum wa qala inni innahu yukhbiruni anna haulai akhazu akhan lahum sakhiran fa hasaduhu wa naza'uhu min abihim summa atlafuhu o inni etirde nde yeetike lan ɗon onon ɓe dariɓe ɗo on ƴettuno paykun singirawum mon ñande goo e jungo ben mo yawɗon yeeboy ɗon o inni ko ɗum nde yeetilan ɗo o woli ɗum ɗo tun fa qaalu ɓe ni ayyuhal aziz hey ko an yo tedduɗo misra ustur alayna surrume satarallahu alayka yo allah surre wamnun alayna moƴƴo e amen mannallahu alayka yo allah moƴƴo e ma fa nagarahu nasratan sade o inni habbela o wutti kadi e etirde nde laabi tata ɗum wa qala inni ɓe innahu yaqulu etirde nde yeetike lan ɗo inna haula ittarahu sakhirahum fil jubbi wondema ɓe dariɓe ɗo yeeso an onon ɗo kumpay kun singiraw mum woko e nder woydu ukkoyno ɗon kum summa ba'uhu bay al abid bi samanin baksin o inni kadi yeeyitu ɗon kum wano jiyaɗo yeeyirte et puis coggu maygu kadi yeeyi ɗon kum wa za'amu li abihim anna ziba kala o inni etirde nde yeetike lan wondema ɓay on waɗi ɗum yawɗon yeeti ɗon ben mon ko bonoru ñaami paykon summa nagarahu rabia o wutti kadi etirde nde nayam wa qala inni ɓe innahu yukhbiruni o inni etirde nde yeetike lan ɗo annakum aznabtum zamban walam tastaghfiru la minhu hiɗon waɗi bakkatu ha joni on toraki allah yo allah yaafo on walam tatubu ilayhi on tubanali allah ha joni on jeejali mo yo yaafo e nde bonnere ko waɗɗon ko fof summa naqarahu khamisa o wutti kadi etirde nden tata mum wa qala inni innahu yaqulu etirde nde yeetike lan ɗo inna akhahum allazi za'amu annahu halaka lan tazhaba al ayyamu hatta yarji'a fa yukhbira an-nasa bima salam o inni etirde nde yeetike lan wondema kumpay kun singirawum mon ko yawno ɗon yeebuɗon aduna on lannata hara kumpay kun artali kun yeetito aduna on fof ko waɗuno ɗon moko wona ni ɗen jangude on tarika ɗo fi ɗum ko feƴƴunogo andi ke ka o inni aduna lannata hara andaki ko waɗuno ɗon mo kon fof andoyto woni ko ɗum etirde nde yeetila ɓe ndaridiri kadi o inni ɓe innahu summa nagarahu sadisa wa qala innahu yaqulu law kuntum anbiya aw bani anbiya ma kazabtum wala aqattum walidakum o inni me onon on ɓiɓɓe annabajo ko honno ƴaggiranton ben mum muninon ben mum la aj'alannakum nakalan lil alamin o inni awa hande mi waɗay on yagginir ɗum fi yimɓe luttuɓe ɓen ko mi waɗata on kon ɗo luttuɗo hande kadi waɗata siga ko waɗɗon kon ɗo sabu ɗe golle mon ɗo o woli ɗum ɗon tun o inni ituni bil haddadin akta aydiyahum wa arjulahum o inni addanelan kafaje ɗen mi taƴa koyɗe maɓɓe ɗen o inni noddoye worɓe an taƴa andi lanɗo fof no mari ko innete hitman waɗanayɓe ɓe ɓen piiji ɗi ɓe faala wadde ɗi o inni miɗo noddude taƴayɓe ɓen koye yimɓe ɗen e koyɗe ɗen ɓe ara ɓe waɗa on ɗo lette ɗe tawata kala yiiɗo ɗum ɗo waɗata siga ko waɗɗon non fatadarra'u on kay ɓe yankini wa bakaw ɓe wulli wa azharu tawba ɓe feññini ɗon ɓenni ɓe tuubi wa qalu ɓe yeetimo ɓenni law asabna akhana yusuf id huwa hayyun lanakunanna taw ayadahu ɓenni lanɗo men tuubi ɓenni kumpay kun singirawon amen si tawi kun no wuuri no wano no wolirɗani wondema kun artoye kun andina aduna on ko min waɗi konku si tawi no meɗen yiyayno o min walotono e men inna yo yaaɓumen waturaban min wona bulbuldi yataw alayna bi rijlihi o daro e hoore amen o yaaɓira men koyɗe makko ɗen falamma ra'a zalis yusuf ɓay yusuf yi ɗum min ihwatihim morde kotiraɓe makko ɓen baka o wulli wa qala law moyni ɓe ukhruju an yoni yalte qad khallaytu sabilakum mi acciti on mi yaafike on ikraman li abikum sabu bemmon non mi waɗiri ɗum wa lawla huwa si onanu sabu fi bemmon la ja'altukum nakala mi waɗay noon yagginir ɗum luttuɓe ɓe was'alil qaryata
ɓenni lando yimɓe saare nden allati nden kunnande men laatino fiya e muɗum wal ira landoɗa kadi setewol njulaɓe allati ngol balnagol men fottuno fiha ka saare misra koko men yetima ɗo si tawi ni ɓe nangiri singamen wayinnano men ella saadi gon pellet komin gonguɓe e koko men on ma yetade ɗo gala annabi yaguɓini ɓe ɗo kadi balsi koni gonga on sawwalat lakum cuɗani on anfusukum wonkiji mon ɗin amran fiyake on waɗi ɗum fa sabrun kono muñal angal jamilum ko labangal asallahu kon woni muñal labangal ko woni sabrun jamilum muñagol hara ko muñal labangal ko la shakwa wala jaza ko ya muño hara a wullitotako go wala jaza hara kadi a ɗenƴaki a hula ha feƴƴiti ko waɗuma kon ko ɗuynete sabrun jamilu muñal labangal kono yiɗa muññi mais kala mo yiɗaɗa wolande probléme ma on a muññaki hara hay siɗa muññi hara muñal ngal labaga ko woni muñal labangal ko hay goto andata hay siɗa mari probléme ha ñande Allah réglam ma o probléme ko ya marɗon hara wullitotako o inni bo joni kanko o wultotako sina hara koye Allah tun o wullitoto o inni asallahu Allah foji an yatiyani bihim nde o artirantami ɓe jami an ɓe den rangal innahu no kanko wal alimu kanko woni anduɗo honto ɓe woni alakimu ñeñuɗo e artirgol ɓe wata walla o ɗuuri anhum gay maɓɓe o hucci ɓe wa gala e maki kanko yaqub ya asafa e sunnu an ala yusufa e dow yusuf wabiyaddata hari rawni aynahu gite makko ɗen minal husni sabu sunnu fawwa kanko kasimum ko joltiɗo sunnu ɗum woni o wulli ha joni o wumi ɗi qaalu ɓiɓɓe makko ɓen wi'i tallahi min wondiri mango Allah ngun ko ɗon ka taftau a serata taskuru hiɗa janto wola yusufa fi yusufa hatta takuna ha latoɗa haradan nawnuɗo aw takuna latoɗa minal halikin jeyaɗo e mayuɓe halkiɓe gala yaquɓe ni ɓe innama asku ande min komi wullitoto bathi sunnu ɓernde an on wa husni e suno an on ilallahi ko faade kala ɗo noon bassi ko gonɗi innama asku min komi wullitoto bassi gonɗi an ɗin komi wullata e mum wa husni e fi sunnu an on ilallahi kaka Allah tum wa alamu min noon miɗo andi minallahi immorde Allah ma la ta'lamun konko onon on anda kon ɗum ulama ut tafsir ɓeni ɗum ɗo ko yeeti ɓe ɗon oyni min miɗo andi ko on anda wa ruwiya anna malakal maut qala lahu utlubu min hahuna ko par ce que kanko yaqub o landinoke malakul maut o inni est ce que a ƴettitino ɓiɗɗo an on yusuf o inni nono o inni utlubu min hahuna wa ashara ila nahiyati misra o inni ɗaɓɓitir ɓiɗɗo ma on teliren ɗo o sappori hella misra donc yaqub kanko mo andi yusuf ma yaali mo andi ɗum o andano mon to woni kono ɗum ko ɗum woni ɓe ɗo wa alamu min miɗo andi minallahi immorde ka Allah ma la ta'lamun konko onon on anda o inni ɓe yabaniya kono yo ɓiɓɓe an idhabu yahe fatahassasu tefoyon min yusufa fi yusuf wa akhihi e singa makko wala tawi asu wota on taƴo min rawhillahi immorde yurmede Allah nde ay yaqub yeeti malakul maut o inni halqa batta ruha yusuf est ce que a ƴettitino ruhu yusuf on qala la malakul maut innimo o fa akkada haha raja'ahu tawi noon ko ɗum ɗon ɓuri tiiɗinde hande kadi jortare makko nde wondema o yi tawi ɓiɗɗo makko ñande go par ce que malakul mawti ni waralimo taw o mayali o yeeti noon mbima o inni yahe tefon kadi fi yusuf wota on taƴo wala tawi asu wota on taƴo min rawi la immorde yurmede Allah nden innahu no ko woni fi la yayi asu taƴotako min rawi la immorde e yurmede Allah nden illa al qawmul kafirun sona yimɓe yedduɓe ɓe joni ɓe arta noon misra fa kharaju ila misra joni ɓe yalti ɓe yawde misra par ce que o yahi ni yo ɓe yawɓe tefa falamma dakhalu ɓayɓe naati alayhi ka makko qaalu ɓe innimo kanko yusuf ya ayyuhal aziz wan yo tedduɗo misra massana heɓimen wa ahlana e ɓe ngureji amen ɗin addur lorra heege min welama wa ji'ina men adduriɗo noon bibida atin buukoye musjatin foygi cikoye fa awfilana timminan men alkayla etu wata saddak sakkoɗa alayna e dow amen inna allaha no Allah yajzi o yoɓay almutasaddiqin sakkotoɓe ɓe joni ɓe arti kadi fayinka makko iɓe ɗaɓɓude ñamete
gala yusuf inni ɓe hal alimtum yalli ɗon anditi ma fa'altum konko waɗno ɗon bi yusufa yusufu wa akhihi e miñam makko is antum fewndo tawi onon jahilun ko majjuɓe ko ɗum ɗo noon o istifam ɗo o landi ɓe ko landal kono ko noni mana landal ngal at taskir ko andintingol ɓe wat tawbih e ŋiñugol ɓe wa huwa allazi qala llahu ko ɗum ɗo woni ko allah yetinomo ko ñande ɓe hokkaynomo ka gayka latunabbi annahum bi amrihim hadha wa hum la yashurun allah ni mi wondi a yetitoyto ɓe ɗum ñande goo hara ɓe anda ko anni awa ko ɗum ɗon ni hewti noon joni kaw inni ɓe ɗon hal alimtum yalli on anditi ma fa'altum konko wanno ɗon bi yusufa yusufu wa akhi e singa makko is antum tumande tawno onon jayno ko majjuɓe gaaluɓe innimo a innaka a sikkay an la anta yusuf ko an tigi woni yusuf qala inni ɓe ana yusuf ko mi woni yusuf wa haza akhi ko singa anni qad manna allahu alayna gomɗi allah moƴƴike amen innahu no ko woni fi man yattaqi kala huluɗo allah renti e geddi wa yasbir o muññi fewndo sattende fa inna allaha no allah la yudi o yeɓata ajral musinina joddi moƴƴinayɓe golle ɓe qaalu sin kotiraɓe makko ɓe innimo tallahi men wondiri mangu allah ngu lagad atharaka allahu alayna gomɗi allah ɓurnima e hoore amen ko on ɗum woni lagad atharaka allahu alayna ko honno allah ɓurnirimo ɓe innimo ɗo koko ulama u tafsir ɓe inni ko woni ɗum ɗo lagad faddalaka allahu alayna allah ɓurnima e hoore amen wahtaraka o suɓorma bil ilmi okkugol ma gandal wal hilmi e wonugol mo hawja wal hukmi e faamu wal aqli e hakkille wal mulki o wattanma ɗon kadi laamu a woni kadi lamɗo ko ɗoni ɓe inni lagad asaraka allahu alayna gomɗi allah ɓurnima e hoore amen wa inno ko woni fi kunna min laatike la khati'in komin bonniɓe gaala yusuf inni ɓe la tasriba felore ala alaykum ɓe dow moɗon o felore ɗo ko honɗum woni o felore ɗo ala aslu tasrib al ifsad ko bonnugol c'est à dire o inni kanko o innataɓe bonni al yawma hande yahfiru llahu lakum allah yaafoto on wowa ko kanko arhamur rahimin woni ɓurɗo moƴƴude e yaafotoɓe ɓe ibnu abbas inni nelaɗo tigi ñande fatuhu makka on ɓaynelaɗo fooli o arti makka akhadha bi adutayil bab yawma fatuhu makka wari o dari ka dambuga wagad laza nasu bil bayt yimɓe ɓen no mooɓi ka suudu mo dari fa qala o inni ɓe alhamdulillahi allazi sadaka wa'adahu wa nasara abdahu wa hazama al ahzaba wahdahu mi yetti allah gonganɗo jiyaɗo makko on fodore ko fodimo kon o wallimo hoore ayɓe makko ɓen ko kanko tun allah woni ko fooli feddeji hefere ɓen summa qala nelaɗo landi yimɓe makka ɓen e hoore joni o fooliɓe o inniɓe madha tazunnuna ya ma'shara quraish kon ɗum sikkuɗon mi waɗay o onon ɓe quraish yankoɓe galu hayran ɓenni ko men habborma koko moƴƴi tun waɗata men ɓenni fi hon ɗum ahun karim an ko a musidɗo tedduɗo wabnu ahin karim ɓiɗɗo musidɗo amen tedduɗo waqad qadarta gondi hande le iɗa wawi men kala ko faalaɗa men wadde a waɗay allah okkima kutu amen a wawi men mais ko men habborma koko moƴƴi qala nelaɗo inni wa ana aqulu kama qala akhi yusuf awa joni min komi yetoto on ko wano musidɗo am on yusuf wiiri noon ka corte on la tasriba alaykumul yawm felore ala e hoore mum hande nelaɗo maki ɗum ɗo tun fa qala umar radiallahu anhu fagabattu araqam min al haya'i min qawli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sayna umar inni wo nelaɗo woli ɗum ɗo tun o tubbi lakkere kanko umar hakke ko hersi sabu ko fi hon ɗum o hersani par ce que kanko hari o inni henɗo gonɗum wa zalika anni qad kuntu qultu woni par ce que hari min mi yetike quraysiyankoɓe ɓen hina dakhalna makka fewdo men naati makka men fooli ɓe hari min mi iniɓe al yawma hande nantaqimu minkum men yottoto wa naf'al men waɗa on kala ko waɗno ɗon men o inni me falamma qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ɓaynelaɗo maki ma qala ko maki kon istahayaytu min qawli mi hersi konngol komi wonno par ce que ari mi landi andinde ɓe ok ko waɗuno ɗon men kon fof min yottoto ɗum yo laaɓa gon poyi ɓay men heeɓi feere menen kadi womi patron on nelaɗo aro inni ok menen min yaafike o inni mi hersi ɓeya
par ce que yari min mi wuli donc non awa yusuf ɗo kadi o inni o yaafike ɓe la tasriba felore ala alaykum e ɗo moɗon alyawma o inni yahfirullahu lakum allah yaafoto on wowa ko kanko arhamur rahimin woni ɓurɗo moƴƴude yaafotoɓe o inni ɓe idhabu yaade bigamisi haza e o dolokke an ɗo fa alguhu bugoyo ɗon dolokke on ala waji abika yeeso ɓen an yaati basira o wonta yi'owo ko wonno andiri ɗum nasala jibril ko sayna jibril tippi yetimo o inni yusuf arsil gamisaka o inni ƴettu dolokke ma o naɓana ɓenma fa inna fihi rihul janna andi ko kun dolokun yiji o tippinannomo ko ngay ka o ɓornimo o inni dolokun ma kun bargol aljanna on no e makkun wa inna rihal janna bargol aljanna on non la yagaw ala saqimi ngol memata nawnuɗo illa ufiya si wona o dikkay ɗon kala ko o nawni donc o kanko innimo naɓu dolokke ma on joni noon fi naɓugol dolokke on mo kala e maɓɓe kotira makko ɓen ɓe ari mo kala ena ko min naɓata dolokke on yahusa ari innimo o inni ana allazi hamaltu ilayhi gamisaka bidamin kasibin fa ahzantuhu ko min ƴettuno oya dolokke ma moddinaɗo ƴiƴam fenade mi ari mi junni ben men mi suninimo mi créyanimo wullugol wa ana allazi amilul ana li asurrahu awa kunɗo kadi ko min naɓata kon fi weltingol mo ɓay ko min wullinnomo ko min jalintamo kadi ɓe a retiri par ce que ari mo kala ni ko min naɓata dolokke on enni no dolo kun wullinkunmo kun wannoɗe jiiƴam fenade ko min naɓuno kun ɗo weltinay kummo kadi ko min naɓata donc ɓe retiri o innimo idhabu yaade bi gamisi hadha e o dolokke an ɗo fa alguhu bugoyo ɗon mo ala waji abika yeeso ɓen an yaati o wonta e basiran yi o wa'tuni addanonmi bi alikum ɓe gureji moɗin ajma'ina on dendaga on fof e gon iwon joni kan an aron tawonmi misra walamma fasalatil iru ɓay setewol ngol hucciti joni ɓe wi misra hiɓe yaade sham qala abuhum ben maɓɓe wi yaqub kaw jooɗi ɗon sham o inni no milla ajidu miɗo heɓude ɗo kisan riha yusuf bargol yusuf yani lamma kharajat muntaligatan min misra ila sham joni ɓe hucciti kamɓe kotan ɓe wi misra joni ɓe yaade sham ka maɓɓe qala liman hadara min qarabatihi yaqub yeti ɓen wonnoɓe takko makko mimman lam yahruj ila misra ɓen ɓe yaali misra tawi noon ko homɓe woni moggo makko wa hum waladu waladihi ko taniraɓe makko tun ɓiɓɓe makko ɓen ko ɓe wonno moggo makko o inni yusuf no luɓude lanni wa qala ibnu abbas inni hajat rihum ko hendu ndum wifi fa hamalat ndu rondi riha qamisa yusuf bargol dolokke yusuf on ilaydu naɓanimo wa baynahuma masiratu samani layal distance wonno ɗon hakkude maɓɓe kaka ɓe yahata balɗe 7 ka pucci o inni lawla an tufanniduni si o nano fi wota on ɗaytina min nayi on yusuf no luɓude la qaalu taniraɓe makko ɓen innimo tallahi ɓen wondiri mango allah ngun innaka no an la fi dalalika hiɗa e majjere ma fayere ma algadimi hinde nde ha jonɗa wola fi yusuf ɗum falamma an ja al bashir ɓayno wewlinowo on ari ɗum ko yahusa algahu o bugi dolokke on ala wajihi ka yeeso yaqub fartadda yaqub wonti basiran yi'owo ɓay o wonti yi'owo o yi yahusa kanko e yahusa ɓe yewti yahusa inni ko ɓiɗɗo makko no misra o inni mo ala ayyi dinin tarakta yusuf o inni yahusa wolaninta o ko e dina hon ɗum accuɗa yusuf ko ɗo woni premiére question ko landimo ko ayi si goɗɗo wayrindiri e ɓiɗɗo mum ko ɗum ɗo woni piyum ara num kun ko mapinte kon par ce que yahusa yetike mo baba joni ko yusuf laami misra o landaki mo fi laamu ngo o inni ala ayyi dinin tarakta o koye dina hon accuɗa ko sanamo woni rewde ka ko tagu ɗon leydi e kammu fagala yahusa innimo ala dinil islam koye dow dinal islam jebbilare dinaji ɗin fof goy ko islam wona yon confonduɗo gila ka fuɗɗi ha kadi ko ɗum woni islam ko jebbilagol sorenda nanugol jaɓa ko ɗo ni dina ko nanugol jaɓa sorenda
jebbilare. Donc o inni mo koye dina l'islam mi accimo ɓay o woli ɗum qala yaqub inni al ana tammatin nima awa joni noon nema on timmi tis par ce que mi yii mi hetti guite anɗe mi andi kadi ɓiɗɗo an o na sanamoni rewde o inni joni nema on timmi. wa qala al hasan lamma warada al bashir ala yaqub o inni wo ɓay ɓiɗɗo makko on hewtidi e kundolo kum o welo ɗo lam yajid indahu shay'an yusibuhu bi o inni yahuza mi maraɗo hay hunde ko mi yoɓire fi koko mi yi ɗo wowlanɗami kadi oya yusuf no wuri imo e dina l'islam fa qala me o innimo wallahi ma asabtu indana shay'an ɗo ɗen hande fus men maraka men ɗo wa ma khabasna shay'an munzu sab'a layali hay biredi men moƴƴinali ɗo waɗi balɗe jeɗɗini men mara walakin kono o inni mo towni juuɗe maɗen mi du'anoma ɓay mi mara ɗo ko mi okkore mi du'anoma o inni yahuza o inni hawwana llahu alayka sakaratul maut mi turiki allah yo hayfinane mayde nden ndeɗa maya hara no niwi maya hara no probléme ɗeɗɗere mayde on o inni yo allah newinane ɗeɗɗere mayde nde gala yusuf falamma an jaa ɓay ari e makko albashiru wewlino won algahu o bugi doloke on ala wajika yeso yaqub fartadda yaqub wonti basiran yi'owo qala yaqub inni ɓe alam aqul lakum mi wiyanano on inni no min alamu miɗo andi min allah immorde kala ma la talamuna konko on on anda galuɓe inni ya abana koan yo ben amen istahfir lana torano men noon allah yo yaafo men zunubana fi junubaji amen ɗin inna no menen kunna men laatinuke hatina ko men bonnuɓe qala yaqub inni ɓe sawfa arma astahfiru lakum mi insinano on rabbi ka joomi an innahu no kanko wal khafuru kanko ni yafotoɗo arrahimu yurmeteɗo tubuɗo falamma dakhalu ɓay ɓe naati ala yusuf ka yusuf awa yusuf werni ilayka makko abawayhi mawɓe makko ɓen ɗiɗo joni noon ko honno yusuf woni artirde werna mawɓe mum ɓen ko honno woni ɓe jaɓɓorde wa yurwa anna yaqub lamma qadima bi ahlihi wa waladihi wa sharafa arda misra wa balagha zalika yusuf yaqub ɓay ƴetti famille mum on ɓe wi kan'an joni ɓe arde misra ɓe artaw ha takko ka natirgal misra ɓe woni ɗon ɓe kampi ɗon ɓe andini yusuf iɓe ɗon wondema yusuf benma e kotiraɓe ma ɓen famille mon on fuu noye nokkel kaari ista'zana fir'aun wasmuhu rayyan an ya'zana lahu fi talaqi abihi yaqub on say noon yusuf yiidi e rayyan malikon o inni bon joni ben an hewti ka natirgal misra mi faala ya junna permission jaɓɓagol ben an e kotiraɓe am ɓen famille amen on fiya ɓe naatu misra wa akhbarahu bi qudumihi fa azinahu lanɗo inni mi newni wa amara al mala min ashabi bi rukubi ma lanɗo yamiri saare nden fof yo mo kala waɗɗo yaada e yusuf fa kharaja yusuf wal malik yusuf yaltidi e lanɗo on ma'ahu fi arbati alaf min al umarahi ɓe wondi e gouverneur ɓe gulujinayo ma'a kulli amir non de kala gouverneur khalqum allahu alam bi kala gouverneur yo kadi no yaltidi e tagu ko tata wo ko Allah tun andi e limore maɓɓe wa rakiba ahlu misra ma'ahum yimɓe misra ɓen fof waɗɗodi e maɓɓe yatalaqawna yaqub fi yawɓe arɓe jaɓɓo yaqub natugol misra fa kana yaqub yamshi muttakiyan ala yadi yahuza yaqub no imo tuugi e ɓiɗɗo makko o ineteɗo yahuza ko kanko e on woni mo seppinde ɓe arde fa nazara yaqub ila alkhayl wannas wal asakir yaqub ndaari yimɓe ɓen o yii armé on o yii yimɓe ɓen o yii pucci ɗin fa qala yaqub inni ya yahuza o inni me yahuza haha fir'aunu misra o inni ko laamu ngu misra ni andi laamu ngu misra ko fir'aun inneteno qala la o inni o bal haha ibnuka yusuf o inni ɗum ɗo fof ko ɓaawo ɓiɗɗo ma on woni yusuf falamma dana kullu wahidin minhuma joni noon yaqub no ɓattade yusuf yusuf kadi no ɓattade yaqub mo kala no faala yiide oya zahaba yusuf liyabda'ahu bisalam famuni amin zalik yusuf ari atti argol wubbe e ben makko fiyo kanko ado hiwro ben makko o haɗa
wa kana yaquba haqqu bizalika min tay ko yaqub do ɓuri handude ɗum ɗon tay joni noon ko wa afdal ko ɗum ɗon ɓuri moƴƴude fabtada a yaqub bisalam yaqub fuɗɗi adi hiwragol ɓiɗɗo makko fa qala yaqub innimo assalamu alayka ya muzhibul ahzan o inni kisiye woni e ma an yo ittowo sunnu ɓerde wa baka yaqub wulli wa baka ma'ahu yusuf kadi wulli fa baka yaqub fariyan mais yaqub wulli weltare wa baka yusuf kañum kadi wulli lima ra'a bi abihi min alhusni sabu sunnu ko yiri kon ben makko no suni fi makko ɗi duuɓi ɗo fof kankadi ɗum ɗon wullinimo fa qala ibnu abbas inni albukau arba o inni gonɗi ko nayi wullugol ko façon nayi woodi buka'un min alkhawf si a hulina tiɗa wulla wa buka'un min aljazai ma si a ɗenƴike hiɗa wulla wa buka'un min alfarai si a weltike kadi hiɗa wulla wa buka'u riya e wullinkinagol summa qala yaqub innimo alhamdulillahi allazi aqarra ayni ba'da alhumumi wal azan o inni mi yetti allah o ɓuttinɗolam ɓernde nden ɓaawo hari nde neeɓi bonugol ɓe suno wa dakhala misra o naati misra fi isnaini wa samanina min ahli bayti yimɓe suudu makko ndu fuu kanko yaqub ɓiɓɓe e tanira fuu 972 ñande o naataynoɗo falam yahruju min misra ɓe yaltali misra hatta balahu 600,000 ha ɓeeɓi guluje 100 wagata ulbahara ma Musa alayhi salam ñande ɓe lumbayno maayo ngon kamɓe e Musa andi Musa ɓay ƴettiɓe bani Israili ɓe yaltude wa kharaju ma'a Musa wa hum 600,000 ko ni ɓe yaltiroyta misra hara kaɓe guluje 100 ñande ɓe yaltayno wa qala Wahbun Munabba dakhala yaqub naati wa waladuhu kanko e ɓiɓɓe makko ɓen misra kasare misra wa qala ahlu tarikh windayɓe tarika ɓen inni aqama yaqub bi misra 24 sana fi akhbati halin wa ni'ma yaqub ɓay o naati misra o wonday ɗon e ɓiɗɗo makko on duuɓi 29 e nema timmuɗo tiskadi wa mata bi misra o feato ɗon o feƴƴina misra ɗon wa awsa ila ibnihi yusuf o wasiyo ɓiɗɗo makko on yusuf an yahmila jasadahu hatta yadfanahu inda abihi ishaq bi sham fa faala o yeto yusuf wayno simi maayi misra ɗo nattami ha sham wattilami takko bengan ishaq yusuf waɗanimo ɗum summan sarafa ila misra yusuf ya wattinoyamo o arta noon kanko kadi misra o wontita misra ha ñande goo kanko kadi si o maayi ɓe diskitoyay o yoyay kanko kadi fi makko kaɓe diskitata ɗon fi wattingol mo yusuf mais si o natti noon yaqub ben makko si o nattimo ha wetitoyimo Palestine wa wafaqa zalika yawmu mata iso ɗum hawrodira siwtaɗo yaqub on iso tawi kañum kadi ko nden ñande o maayi fa dufina fi gabrin wahidin ɓe wattina ɓe gabru goto yaqub e iso kamɓe ɗiɗo ko siwtaɓe joni no wa kana umruhuma jami'an tawi duuɓi maɓɓe ɗin kamɓe ɗiɗo nden ñande 147 sana duuɓi 149 ɓe marno ɗo ni ñande ɓe feƴƴinta falamma dakhalu ɓay ɓe naati ala yusuf ka yusuf awa o werni ilayhi ka makko abawayhi mawɓe makko ɓen ɗiɗo wa gala inni udkhulu naate misra kasare misra inchallahu si allah muyi aminin ko ngoli ɓe hunde o hula wa rafa o towni abawayhi mawɓe makko ɓe ɗiɗo alal arsh ka jullere laamu wa kharru ɓe suyi lahu fi makko sujjada ɓe fof ɓe sujji wa qala annabi yusuf maki ya abati ko an yo bengan hadha ko ɗum ɗo ta'wilu woni firo ru'yaya koyɗol angol min qablu ko adi gad ja'alaha rabbi gomɗi jomi an waɗi koyɗol ngol haqqan gonga wa gad ahsana bi gomɗi o moƴƴike an is akhrajani tuma nde o yaltinnomi mina sijni o yettimmi ka kaso wa jaa bikum o addi on onon kadi onon fami an on minal badwi o yetti on ka fulaso min baadi an nazaka shaytan ɓaawo haade cheytani bonni bayni wa bayna ikhwati hakkuna e kotiraɓe amɓe
inna rabbi no joomi an latifum ko newaniɗo lima yasha konko faala innahu no kanko wal alimu kanko woni annduɗo alhakimu ñeeñuɗo. Yusuf waɗi noon du'a o inni rabbi jooma gad ataytani gomɗi a hokkila minal mulki laamu wa allamtani a andinilan kadi min ta'wilil ahadisi firgol koyɗi fatira samawati ko an fuɗɗi tagi kammuli ɗin wal arde leydi ndin anta waliyi ko an woni giɗo an on fi duniya kaduna wal akhirate kalahara tawaffani tamuruhu an on musliman hara komi julɗo wa alhiqni wattidami kadi bis salihin e moƴƴuɓe ɓe. Zalika ko jantaɗo min amba'il khayb ko jeeya ɗum e habaruji wirniɗi nuhihi meɗen wahaynaɗi ilayka faade maɗa e annabijo wa ma kunta alatanoki annelaɗo ladayhim ari hiɗa ka maɓɓe id ajma'u tumane ɓe fottanno amrahum fiyake maɓɓe on womari kamɓe yamkoruna hiɓe fewjede fi waɗugol Yusuf ko boni wama aktharu nnasi wonali ko ɓuri ɗuɗude yimɓe ɓen walaw harasta hay si tawi a rerɗiɓe mu'minina gomɗinɓe wama tasaluhum alandaki ɓele alayye dow yettinangol ɓe nulal ngal min ajrin joddi in huwa alqur'ana wonali illa dicrun sona waju lil alamina fi windere de wa ka ayyin heewi min ayatin immorde aya fi samawati on ɗo ka kammulal arde ka leydi yammurruna hiɓe rewa feƴƴa alayha e dow on aya omar kamɓe anaga e aya o mu'riduna ɓe ɗurimo wama yu'minu gomɗinta aktharum ko ɓuri ɗuɗde maɓɓe billahi allah illa wom sona haray kamɓe mushrikuna ɓe sirkanamo kadi afa aminu e ɓe hoolike an tatiyahum arataɓe khashiyatun lette khashiyatun suddowal min adabillah immorde lette allah ɗen aw tatiyahum ma araɓe assatu dalgal ngal baktatan e juhaye wawmar kamɓe la yasuruna ɓe sowa andude ɓul yetoɓe nelaɗo hadihi ka dina l'islam sabili ko lawol angol ni adu miɗo nodda yimɓe ɓen ilallahi faade rewgol allah ala basiratin e dow ɓanganduye ana min wa manittaba'ani e ben jokubela wa subhanallah senade wodani Allah wa ma ana mi onali minal mushrikina jeyaɗo e sirkoɓe wa ma arsalna min nulali min qablika ado maɗa illa rijalan si wona worɓe tun nuhi meɗen wahina ilayhim faade maɓɓe min ahlil qura immorde kadi e yimɓe ca'e ɗen afalam yasiru e ɓe yimɓe yahata fillardi ka leydi fa yanjuru ɓe ndara ɓe tasko kayfa kana konno latorno aqibatul lazina battane ɓe min qablihim adinoɓe ɓe wala darul akhirati mi wondi ko galle ko aljanna on kala khara khairum ɓuri moƴƴiri lillazina fi ɓen ittagawulu ɓe allah afala taqilun onon on haqqilta hatta ida stay asar rusulu ha si tawi nulaɓe ɓen fof taƴike wa jannu ɓe felliti annahum no kamɓe gadu kusibu ɓe fennama ja'ahum ko on say arata ɓe nasruna ballal amen ngal fa nujjiya dande man nasha on mum min fala danude ko ɗum waɗi gandiɗuɓe ɓen inni ndeɗa toro allah wo seeɗa torade hara ala jaɓade wo han joni hara ya taƴaki ko say taƴiɗa net hara hatti net ɗon a toroto allah tun jaabo fi hon ɗum waɗirta par ce que tanke a lannali ma paade haray ha joni hiɗa fawigo e allah kono haraɗa fawi kadi e wakkilare ma nde ma e gaari haray a rottali ha joni e wotere ko say mapa kan hatti net say mapiɗa hatti net ɗon a nodda e allah tun o jaabo par ce que ɗon haray a heɓi tawhid a wotindini ɗon iɗa andi na doole ma na doole kaari na koto ma na goto a hulike a hoɗɗike ɗon ko allah tun wawma wallude a nodda emo tun o wallu ko ɗum woni amman yujibul mudutarra ko on mo nototo maapiɗo tanke mapa ma kan timmali ha joni a toroto a marsata par ce que ha joni a wotinɗina si a maapike ha hatti net a nodda emo tun jaabo ay nelaɓen ko ay o henni ko sayde ɓe taƴi wo ballal makko ngal arata wala yuraddu ruttetake basuna lette amen nen anal gawmil mujrimina gay ɓen yimɓe jumurimɓe bonki lagad kana gomɗi laatike fi qasasihim e qissa maɓɓe on kamɓe ɓiɓɓe yaquba ɓen ibratun tasakuye li ulil albab fi jomiraɓe haqqillaji ɓen ma kana alqur'ana laataki hadisan yewtere yuftara fefindande walakin sikoni tasdiqa hinde gongini alladi ɗen defte bayna yadayi wonde yeeso mayre tawrat e linjil e defte tippiɗe ɗen fof wa tafsila hinde fensiti kulli shay'in kala hunde wa hudan ko nde peewal wa rahmatan ko nde yurmede li qawmin fi ɓe yimɓe yuminuna golɗinayi suratu ra'd simore pi riggagol no jante e maggol bismillahi rahmani rahim yo Allah ko mbarki bismillahi rahmani rahim alif
lamimra ko Allah tun andi ko fandi e ɗe karfe makko ɗo nayi. Tilka ko ɗe ayatul kitabi woni ayeje deftere nden. Walladhi nden unzila tippinande ilayka faade maɗa min rabbika immorrika jomima alhaqu ko nde gonga walakinna akthara nasi kono ko ɓuri ɗuɗude yimɓe ɓe la yuminun ɓe gomɗinta. Allahu alladhi ko Allah woni on lanɗo rafa as-samawati ɓantuɗo kammuli ɗin bi gayri amadin ko alda e tugale tarawna haade hiɗon yiya ɗum. Thumma stawa refti o fotodiri alal arshi ka dow arsh wa sakhara shamsa o eltinange ngen wal kamara e lewru ndun kullum kala majji yajiri no dogude li ajalin fi lajal musamman toɗɗangal. Yudabbirul amra himo yiltindira fiyake on yufassilul ayati imo fensita ayaje ɗen la'allakum belajo onon biliga i rabbikum fi hawrigol e jomi mon ka darngal tuugi noon hiɗo yanane. Wa huwa alladhi ko Allah woni on maddal arda fontuɗo leydi ndin wa jala waɗi fiha e mayri rawasiya pelle fiwotandi dimbo wa anharan e canɗi wa min kulli thamarati e kala noneji dimɗe jala waɗi fiha ka leydi zawjay nismayni noneji ɗiɗi resindirayɗi. Yuhsi layla himo suddira jemma on annahara ñalorma on inna fi dhalika woni e koko jantaɗo la ayatin dalilji tindinorteɗi fi bawgal Allah ngal ligaw min kono ko fi ɓe yimɓe atafakkaruna mijitotoɓe. Wa fil ardi no ka leydi ton ita taƴe taƴe mutajawiratun suñodirɗe wa jannatun e gesele min anabin immorde inabu wa zar'un e remuruji wa nakhilun e tamaroje sinwanun dukkinayɗe wa khayru sinwanin e ɗe wona dukkinayɗe yuska ɗe fo no yarnire bi ma in wahidin ndiyan gota wa nufaddilu kono meɗen ɓurna ba'da yoga majji ala badin e ɗo yoga fil ukuli ka dakamme. Inna fi dhalika woni e yarnirgol ndiyan gotam ɓurdindina dakammeji ɗin la ayatin dalilji tindinoteɗi fi bawgal Allah ngal li qawmin kono ko fi ɓen yimɓe yaqiluna haqqilayɓe. Wa in ta'ajab si a haawike yo nelaɗo fi koko ɓe wonuma fennude fa ajabum ko kaawe qawluhum konngol maɓɓe ngol ko ɓe inni kon a idha kunna e yo simen laatike turaban bulbuldi a inna e yo menen la fi halqin men wonta e tagu jadidin hesu ulaika alladhina ko ɓe woni ɓen kafaru yedduɓe bi rabbihim jomi moɗum wa ulaika ɓeɗo alahlalu kolomboje ɗen fi anaqim waɗete ka daɗe maɓɓe wa ulaika ɓeɗo ashabu nari woni yimɓe yite nge hum kamɓe fiya nder ton khalidun ko luttoɓe. Wa yasta'jilunaka ɓe hawjinire yo nelaɗo bisayyati fi bone lette ɗen qablal hasanati ko adi moƴƴere yafuye wa gad khalat gomɗi feƴƴino min qablihim aɗo maɓɓe almasulatu gartoɓe maɓɓe ɓen. Wa inna rabbaka no joomi maɗa la zu mahfiratin ko jon hafrana linnasi fi yimɓe ɓen ala zulmihim e hoore tooñe maɓɓe ɗen fuu kadi wa inna rabbaka no joomi maɗa la shadidu ligaɓe ko tiiɗuɗo lette. Wa yaqulu alladhina no wiya ɓen kafaru yedduɓe lawla unzila ko anno tippine alay e dow annabijo ayatum mujiza min rabbi immorde ka joomi makko innama anta anduno am mundirun ko a wajotoɗo wali kulli qawmin no wodani kala yimɓe haadin ommo no fewna ɓe. Allah ko Allah ya'lamu andi ma tahmilu konko reedi kullu unsa kala debbo wa ma takhidu e konko ɗuytata ɗum al arhamu rengaje ɗen wa ma tasdadu e konko ɓeyditoto kadi wa kullu shay'in kala hunde indahu ka makko bi miqdarin koko eɓɓa. Alimul khaybi ko kanko woni anduɗo ko wirni kon washadate ko feeñi kon alkabiru mawnuɗo almutaal towuɗo darja. Sawa'un no fota minkum mimmorde moɗon man asarral qawla on suuɗuɗo konngol ngol wa man jahara bi e on feññinɗo konngol ngol no fotana Allah tek wa man huwa e on mo tawi kañum mustakhfin ko suuɗorayɗo billayli jemma o waɗa ko boni wa saribun e on feeñirayɗo binnahaari ñalorma. Lahu no wodanimo mu'aqibatun malaikaɓe lontondirayɓe min bayni yadayhi yeeso makko wa min khalfihi ɓaawo makko kanko neɗɗo on yahfazunahu hiɓe renamo min amrillah immorde yamirore Allah inna allaha no Allah la yukhayyiru o waylata ma bi qawmin konko woni e yimɓe hatta yukhayyiru ha yimɓe ɓen wayla ma bi anfusihim konko woni ka wonkiji maɓɓe. Wa idha arada Allah si Allah falanama bi qawmin yimɓe su an bone fala maradda lahu ala yirtitayɗo bone o wa ma lahum alanaɓe kadi min duni ko wuri Allah min walin giɗo mono walla ɓe. Huwa alladhi ko Allah woni on yurikum mono holla on albarqa maƴe ɗen khawfan ka hulugol parñitte ɗen wa taman e ka tanƴinagol toɓo wa yunsi o moƴƴina as-sahaba duule athigala teddirɗe toɓo wa yusabbihu ra'du rigge ɗen no subun hino bi hamdihi wondude yettugol mo wal malaikatu e malaikaɓe men min khifati immorde hulugol mo wa yursilu himo nela as-sawaiqa parñitte ɗen
fayusibu biha o memina ɗe man yasha on mo faalayo ɗe memu wowmar kamɓe yujadiluna heɓe wenja filla e fi Allah wowa kanko Allah shadidul mihal ko tiɗuɗo nangal. lahu ko kanko Allah wodani da'awatul haqqi noddandu gongaru ɗum on ɗum woni ɗum ko ɗum woni la ilaha illallah dewal gongawal ngal ko Allah wodani walladina ɗin sanamuji yaduna ɗiɓe rewata min dunihi ko wori Allah la yastajibuna lahum ɗi jabotako ɓe bi shay'in ay e hunde illa ka basiti kaffayhi si wona rewayɗo sanamu on no waywa on fontuɗo newe mum ɗen ilal ma ifade ndiyan liyabluha fiyo ndiyan ɗan hewtu fawu ka hunduko makko wama huwa ndiyan ɗan wonali bibalighi hoyta ɗan ka hunduko makko. Rewowo sanamu no waywa ɗon ɗaɗo arɗo yi ndiyan o waɗani newe makko ɗen ka ndiyan ko ɗe neɓi fodugol ɗo o yaray o yarata illa ka basiti kaffay si wona himo waywa on fontuɗo newe mum ɗen ɗiɗi ilal ma e faade ndiyan liyabluka fiyo ndiyan ɗan hewtu fawu ka nder hunduko makko wama huwa ɗan wonali bi balighihi hewtay ɗen ka hunduko makko wama du'aul kafirin noddandu heferɓe ɓen wonali fi ko ɓen kon noddude sanamu illa fi dalalin sona e nder majjere. walillahi ko fi Allah yasjudu woni sujjande man fi samawati ɓen wonɓe ka kammuli wal ardi ka leydi taw an e hoore ɗoftare wa karhan e hoore yiɗi añi wa zilaluhum e ɗowdiji maɓɓe ɗin kadi bil huduwi bimbi wal asal e kikiɗe ɗo ko sujud. Qul maku yo nulaɗo man rabbu samawati ko mbuji kammuli ɗin walla arde leydi ndin qul yetoɓe Allahu ko Allah qul yetoɓe kadi a fattakastum e onon noon on jogitoto min dunihi ko wori Allah awliya a weldiɗɗi sanamu la yamlikuna ɗin sanamuji wawanali anfusihim hoore majji nafan puɗugol nafa wala darra wona duñugol lorɗo. qul yetoɓe hal yastawi hara fotay al a'ma bunɗo on wal basiru e yi'owo on am hal tastawi ka fotay azulumatu ni ɓeɗen wannure annora on am ja'alu lillahi ka ɓe waɗanayi Allah suraka a kafi daɗi khalaqu hara ɗinno tagiri ka khalqihi wano Allah tagiri no fatashabaha al khalqu hara ko tagu ngun jilɓi alayhim ɓe dow maɓɓe qul yetoɓe Allahu ko Allah khaliqu woni taguɗo kulli shay'in kala hunde wa wal wahidu kanko woni goto alqahharu foluɗo. anzala o tippini minas sama immorde ka sama ma an ndiyam fasalat ndiyan ɗan ili awdiyatun e jooli bigadariya yeru embere jooli ɗin fatamala saylu ilongol rondo zabadan gufo rabiyan towugo wa mimma yuqiduna e konko ɓe huɓɓinta alayhi e dow muɗum finnari ka yite ibtikha fi ɗaɓɓugol hilyatin cuɗari aw mata imma miranji zabadun ɗum kadi no waywa no gufo misluhu sifa gufo ndiyan ɗan kazalika ko ni yadribulla Allah piranta misangal alhaqa fi gonga wal batile fenane de fa amma zabadu amma ngufo kon ɗum woni fenane ne fa yadhabu ɗum ɗo yahay jufaan ko fuuyi ɗum wa amma ma yanfa'u nasa amma konko nafata yimɓe men ɗum woni ndiyan laaɓuɗan ɗan fa yamkusu ɗum ɗo ñiiɓa fil ardi kadi ɗum woni gonga on ko gonga on luttata kazalika ko ni yadribulla Allah pirta lamsala miseɗen hakkunde gonga e fenane lilladhina no wodani ɓen istajabu notiɓe li rabbihim noddandu jomi maɓɓe nun alhusna moƴƴere aljanna walladhina ɓeya non lam yastajibu ɓen ɓe notaki lam yastajibu law ɓen ɓe notakimo law anna lahum haysi tawi no wodani ɓe ma fil ardi konko woni ka leydi jami'an dendangal wa mislahu e yermum ma hondude muɗum laftadaw bihi ɓe ɗaɓɓay sottorgol ɗum ñande dargal ulaika ɓe lahum noɗen ɓe su'ul hisabi ko ɓuri bonde e hasbore wa ma wahum merde maɓɓe nen jahannamu ko jahannama wa bi'sal mihadu boni daɗɗuɗi ɓayko yite.
afaman ya'lamu e ko on anduɗo annama unzila wondema ko ko tippina ilayka faade maɗa min rabbika immurrika jomima alhaqu ko gonga kaman huwa a'ma wawi wa on wuɓiɗuɗo yi'ugol ɗum innama yatazakkaru andu ko waji torta ɗe misi alqur'ana ulul albab ko jomiraɓe haqqillaji ɓen alladhina ko ɓen woni ɓen yufuna hunnayɓe bi ahadillahi aadi allah ndin wala yanquduna almisaga ɓe firtata kadi aadiji ɗin walladhina e ɓen yasiluna tokkotoɓe ɗum woni tokkayɓe ma ɗan en ɗan amara llahu bihi ɗan allah yamire muɗum an yusala yo tokke wa yakhshawna ɓe hula rabbahum jomi maɓɓe wa yakhafuna hiɓe hula kadi su alhisabi bonɗum hasɓore walladhina ko ɓen woni ɓen sabaru muñotoɓe ibtihaa fi ɗaɓɓugol waji rabbim yeeso jomi maɓɓe ngon wa gamu salata ɓe ñinna julde nden wa anfagu ɓe sakko mimma razaqnahum immorde konko men arsiki ɓe sirran e gundo wa alaniyatan e kene wa yadra'una ɓe duñira bil hasanati moƴƴere nden a sayyata bone on ulaika ɓe lahum nonane ɓe ugu baddar battane moƴƴe ɗen jannatu adinin ɗum ko aljanna ñiɓal yadkhulunaha ɓe natoyaymo wa man sala e kala moƴƴunoɗo kadi min abaihim ka babiraɓe maɓɓe wa zuwajim e ka sonnaɓe maɓɓe wa dhurriyatim e ka ɓiɓɓe maɓɓe wal malaikatu hara malaikaɓe ɓen yadkhuluna no natira alayhim e dow maɓɓe ka aljanna min kulli babin e kala dambugal ɓenna ɓe salamun kisiye woni alaykum e dow moɗon bima sabartum fi ko muññino ɗon kon fewndo sattende fa ni'ima aljanna o moƴƴi ugu baddar battane galle lahala walladhina ɓeya noon yanquduna firta ɓe ahadallahi aadi allah ndin min baadi mithaqi ɓawo haɓɓede ahadi nin wa yaqta'una ɓe taƴa ma ɗan en ɗan amarallahu ɗan allah yamiri bi e muɗum an yusala yo tokke wa yufsiduna ɓe bonnira geddi filladi ka leydi ulaika ɓe sifaɓe ɗi sifaji bonɗi ɗo lahum nodani ɓe allah anatu kuddini wa lahum nodani ɓe kadi su'u dar battane bonɗe allahu allah yabsutu rizga o yanñanayi arsike liman yashau on mo faala yanñande hara nafihi mo yiɗimo wa yaqdiru o ɓittinana kadi on mo faala ɓittinande hara nafihi mo añimo wa farihu yimɓe ɓen weltori bil hayati duniya gurdan aduna lannay ɗan wa mal hayatu duniya ɗan gurdan aduna lannay ɗan wonali fil akhirati si yeɓɓidirama e lahara on illa mata on sona dakammi um fandukum wa yaqulu alladhina no wiya ɓen kafaru yedduɓe lawla unzila ko anno tippine alay e dow annabijo ayatu mujiza min rabbi morre ka joni makko qul mako yo nulaɗo inna allaha no allah yudillu o majjina e man yasha on mo faala majjinde wa yaadi o fewna ilay faade ka makko man anaba on tuubowo rutto alladhina ɓen amanu gomɗinɓe wa tatma innu no deeƴira qulubum ɓerɗe maɓɓe ɗen bi dhicrillahi sabu anditugol fi allah ala nane famum bi dhicrillahi ko sabu jantagol inde allah nden tatma innul qulub ɓerɗe ɗen deeƴirta alladhina ɓen amanu gomɗinɓe wamilu salihati ɓe golli golleji moƴƴi tuuba lahum ɓuttu ɓernde wodaniɓe wa husnu ma'abin e moƴƴuɗum ruttorde kadhalika ko wani ni arsalnaka min nelirma yo nelaɗo fi ummatin e mofte kad halat gomɗi feƴƴino min qabliha ado majje umamum moftaji go li takluwa fiya jangu alayhim e dow maɓɓe alladhi nden alqur'anare aw haynade min wayni ilayka faade maɗa wom kono kamɓe yakfuruna ɓe yedda birrahmani joma yurmede o ɓul maki yo nulaɗo huwa ko kanko rabbi jeyimmi la ilaha ala rewetede gonga illa wasona kanko alayhi koye makko tawakkaltu mi fawi wa ilay ko faade ka makko matabi mi tubata mi rutto walaw anna qur'anan si tawno no woduno jangetende suyirat ɓorirtende bihi sabu jangede mum aljibalu pelle ɗen aw ɓutti atma taƴire bihi sabu jangede mum al ardu leydi ndin aw kullima ma yewtinire bihi sabu jangede mum al mawta mayɓe ɓen hanno ko nde ɗo balsi ko woni lillahi ko allah wodani al amru fiyake on jami'an on dendangal afalam yayi asi e taƴota ko alladhina ɓen amanu gomɗinɓe ɓe anda wondema allah yasha'ullahu si allah no falano la hada nasa o fewnano yimɓe ɓen jami'an ɓe dendangal wala yazalu serata alladhina ɓen kafaru yedduɓe tusibuhum heɓa ɓe bima sana'u sabu ko ɓe golli kon qari atun masibo aw tahulluma masibo ngo yana qariban ka ɓatti min darihim immorde galleji maɓɓe ɗin hatta yati ha ara wadullahi fodore allah nden inna la no allah la yuhliful mi'ada o lundota ko fodore makko nden wala gadi stuziya gomɗi jalnoranoma bi rusulin nulaɓe ɗuɗuɓe min qablika aɗo maɗa e annabijo fa amlaytu kono mi muññani lilladina fi ɓen kafaru yedduɓe summa rifti akastuhum mi nangi ɓe fa kayfa kana taski konno latorno e gaabi lette an ɗe afa man huwa e ko onmo kañum ƴa'i mum ko ñiɓuɗo ala kulli ko ñiɓuɗo kon ɗoni ñiɓugol ngol ɗo ko rentuɗo ala kulli nafsin e kala wonki bima kasabat konko ki faggiti wa ja'alu lillahi shirkoɓe ɓen waɗani allah suraka a kafidaɗi ɓuli yeto ɓe sammuhum inne ɗi sanamuji mon
am tunabbi'unahu ka on yetoto Allah bima la ya'lamu konko anda fi mudum fil ardi kalidi am bi zahirin ka ko konko feñi min alqawli immorde kongo lona taw anda bal si koni gonga on zuyina cuɗanama lilladina ɓen kafaru yedduɓe makrum pewje maɓɓe ɗen wa sudduɓe sakkamani sabili gay lawol pewangal wa man yudlilillahu kala mo Allah majjini fama lahu alana on min haadin fewnayɗo mo lahum no wodani ɓe adabun lette fil hayati dunia ka gurnan aduna wala adabul akhirati mi wondi ko lette ɗen ka lahara a shaqqu ɓuri sattude wama lahum har kadi alanaɓe min allah immorde lette allah ɗen mi waqin dandowo mathalul jannati ko woni misal aljanna allati on wu'ida maranaɗo almuttaquna huloɓe allah ɓen tajri ko hino ila min tahtiha ele makko wal anharu canɗi ukuluha dimɗe makko on da'imun ko duumi ɗum wa zilluha ɗoɗi ɗin kadi ko duumidi tilka ko ɗum ɗo uguba alladina woni battane ɓen ittaga huluɓe allah wa ugubal kafirina battane heferɓe ɓen kadi annaru ko yiite ngen walladina ɓen ataynahumul kitaba ɓe men okki defte yafrahuna hiɓe weltora bima unzila ko tippina ilayka faade maɗo e annabijo wa min al ahsabi no jeeya e feddeji hefreɓe ɓen man yunkiru ɓemɓe no yedda ba'dahu yoga e alqur'anare nden ɓuli yetoɓe innama umirtu ande min komi yamira an abudallah ko mi rew allah wala ushirka ndiyarami kafi dalimo e hunde ilay ko faade e makko adu mi noddata yimɓe ɓen wa ilay ko faade ka makko ma aabi woni ruttorde ande wa kadhalika ko wanni anzalnahu min tippinirinde hukuman ko nyeñade arabiyan e ɗengal arabe wala inittabata mi wondi si a jokki ahawa ahum beleɗe maɓɓe ɗen bada ma jaaka ɓaw ko arma min alil mimmorde gandal wayu malaka haray aranama min allah immorde lette ala ɗen min walihin giɗo wala waqin wona dandowo wala gada arsalna gomɗi men nuli rusulan nulaɓe ɗuɗuɓe min gabli kaɗo maɗo e annabijo wa ja'alna lahum min waɗani ɓe azwajan sonnaɓe wa dhurriyatan e ɓiɓɓe wama kana hana nali rasulin nelaɗo an yiyati nde o addata bi ayatin mujiza illa bi isnillahi sona hara koye duga e allah li kulli ajalin ɗoɗani kala lajal kitabum bindi yamhu llahu allah no monta ma yasha'u kala ko faala montude ka deftere lawhil mahfuz wa yusbitu himo tabintina kadi kala ko faala tabintinde wa indahu ko ka makko woni ummul kitab lasili deftere wa imma nuriyannaka ko si tawi men hollete yo nelaɗo ba'da alladhi yoga e ɗen lette na'iduhum ɗe men woni kambirande hefre ɓe ɓen harayɗa wuuri aw natawaffayannaka ma si men tamay ruhu ma on men letta ɓe ɓaawo maɗa fa innama alayka andu an ko fawima albalah ko yettinalngol ɓe tunnulal ngal wa alayna ko menen fawi alhisabu ñaawugol ɓe yoɓa ɓe awalam yaraw e ɓe yimɓe darata tasko annano menen na'atil arda meɗen ardana leydi ndin nanɓusuha men ɗuytirani min atrafiya ka seraji mayri wallahu allah yahkumo ñaaway laamu aqiba ala lontotoɗo li hukumi e ñawore makko nden wowa ko kanko sari ul hisabi woni yacciɗo asbore wagad makara gomɗi fewji alladina ɓen min qablihim adinoɓe ɓe falillahi ko allah wodani ɗum adinoɓe homɓe mushrik makka cirkoɓe makka ɓen falillahi ko allah wodani almakru pewje ɗen jami an dendangal yalamu mi andi ma taksibu konko faggitoto kullu nafsin kala wonki wa sayalamul kuffar arma heferɓe ɓen anda liman ko hombo wodani uguba dar battane moƴƴe ɗen wa yaqulu alladina no wiya ɓen kafaru yedduɓe ɓe inne nelaɗo lasta mursalan an wona na a nelaɗo ɓuli yeto ɓe kafa billahi min allah yoni shahidan seeditiɗo bayni wa baynakum hakkude an e moɗon wondema min komi nelaɗo wa man indahu e on woni ka muɗum ilmul kitab andugol konko woni ka deftere ɗum ko abdoullahi bun salam suratu ibrahim simore fi annabi ibrahim no jante e maggol bismillahi rahmani rahim yo allah ko barke bismillahi rahmani rahim alif lam ra ko allah tun andi ko muy e ɗe karfe makko ɗo tati kitabun nde ko deftere anzalnahu men tippinide ilayka faade maɗo e annabijo li tukhrija nnasa fiha yaltin yimɓe ɓen mina zulumati immorde ni ɓe keferu ila nuri faade annora limanu bi idni rabbihim ɓe ɗunga e jomi maɓɓe ila siratil azizi faade lawol on tedduɗo alhamidi yetteteɗo allahi alladi ko allah woni on lanɗo lahu ko kanko wodani tagugol e jeyugol ma fi samawati kala ko woni ka kammule ma fi lade kala ko woni ka leydi wa waylum bone wodani lil kafirina heferɓe ɓe min adabin immorde lette shadidin tiɗuɗe alladina ko ɓen woni ɓen yastahibbuna alhayata dunia suɓotoɓe gurdam aduna lannay ɗan alal akhirati e dow lakara heddotoɗo wa yasudduna ɓe sakko yimɓe ɓen an sabilillahi gay lawol dina allah kan wa yabkuna ha ɓe ɗaɓɓana dina kan iwa jan o ñaare ulaika ɓe sifaɓe ɗi sifaji bonɗi ɗo fi dalalin ɓe woni e majjere ba idin woɗɗitinde gonga wama arsalna min nulali ha hande min rasulin nelaɗo illa bilisani qawmihi si wona e ɗengal yimɓe makko ɓe liyubayyina lahum fi yo ɓangina ɓe sariyaji dina kam fayudillu llahu allah no majjina man yasha on mo faala majjinde wa yaadi o fewno man yasha on mo faala fewnude wowol asisu kanko on tedduɗo e laamu allah kimu ñeñuɗo e kuuɗe
walagad arsalna gomɗi men nuli Musa annabi Musa bi ayatina wondude aya jamen ɗen min inni mo an akhriji yaltin qawmaka yimɓe maɓe mina zulumati immorde ni ɓe keferu ila nuri naɓaɓe annora limanu wa dhakkirhum andintinaɓe kadi bi ayyamillahi ñalɗi Allah ɗin kono ni ñalɗi Allah ɗin tagaɗo fo tagaɗo no mari piiji ɗiɗi na mari ñalande nde tampata e mum makoɗa hatta net toroɗa Allah o ittane mapaka mo kala no mari ɗum ka huluɗa daɗuɗa e ka faalaɗa goɗɗum ha hatti heɓuɗa ko ɗum oyni wa zakkirhum andintinɓe bi ayyamillahi ɗi ñalde Allah mo kala no marɗi e balɗe ɗo ɗiɗi ñande goo a maporno huluɗa hunde ha hatti net e piyo danduma kadi ma ka faalaɗa piyu ha hatti e pi heɓiɗa ɗum kadi mo kala no marɗi wa zakkirhum andintinɓe bi ayyamillahi ñalɗi Allah ɗi inna fi dhalika woni ko janta ɗo la ayatin dalil jitindinorteɗi fi bawgal Allah nga li kulli sabbarin gonande kala muññotoɗo fewndo sattende shakurin yettowo fewndo newende wa id qala Musa janutuma nabi Musa makanno li qawmihi yimɓe makko ɓen o inni ɓe udhkuru andite ni'matallahi nemaji Allah ɗin alaykum ɓe dow moɗon nun ko bani Israil id anjakum fewndo Allah danduno on min ali fir'auna bone fir'auna yimɓe mum ɓe yasumunakum hiɓe defayno on su al adhabi ko ɓuri bonde lette wa yudhabbihuna hiɓe yamira e hirsoɓe ɓen yo hirsu abna'akum ɓiɓɓe mon worɓe ɓen wa yastayuna ɓe heddina ko ɓe kurka nisa'akum ɓiɓɓe mon rewɓe ɓen wa fi dhalikum woni e hirsugol ɓiɓɓe mon worɓe ɓen kurka rewɓe ɓen bala un jarrabuye min rabbikum min morre ka jomi moɗon azimum mawnuɗo wa id ta'adhana rabbukum jandotuma de jomi mon andinno on la in shakartum o inni mi wondi si on yetti nemaji an ɗin la azidannakum mi ɓeydanayi on wala in kafartum mi wondi si on dulli inna adhabi no letti an ɗe la sadidum ko tiiɗuɗe wa qala Musa annabi Musa maaki o yeti bani Israil in takfuru si on yeddi antum onon bani Israil wa man fil ardi ɓen wonɓe kalidi jami'an ɓe fop maɓɓe fa inna allaha no Allah la khaniyun ko galo yondiniɗo hamidu yettiniɗo alam ya'tikum me arali e moɗon naba'ul lazina khabaruji ɓeya min qablikum adinoɓe on qawmi nuhi yimɓe nuhu ɓen wa adin e adinkoɓe ɓen wa samuda e samudankoɓe ɓen walladina ɓen min badim arɓe ɓawo ɓeɗo la ya'lamu hara anda fi ɓen ɗon illa llah sona Allah ja'atuhum addanino ɓeɗo fop rusuluhum nulaɓe maɓɓe ɓen bil bayinati hujjaji feñuɗi ɗin fa raddu ɓe rutti aydihum juuɗe maɓɓe ɗen fi afwahim ka kundule maɓɓe wa galu ɓenni inna no menen kafarna men yeddiɓe ma ursiltum bihi koko nulida ɗon ɗo e muɗum wa inna no menen la fi shakkin men woni e sikke mimma tad'unana immorde konko noddoten men ilayye e muɗum muridin sikke jaaliɗe galat wiyani ɓe rusulum nulaɓe maɓɓe ɓen a fillahi eko fi wodede Allah shakkun sikkitoto ɗon fatiri samawati ko kanko tagi kammuɗi ɗin walla arde leydi ɗin yad'ukum himo noddude on liyahfir lakum fi o yafano min dhunubikum junubaji mon ɗin wa yu'akhirakum mo nennana on ila ajalin ha ilajal musamman innagal galu ɓe wi'i in antum onon on wonali onon ɓe nelaɓe illa basharun si wona kon ɓandinkeɓe misluna yeruɓe amen turiduna on faala tun an tasudduna nde sakkoto ɗon men amma kana gay konko laatino yabudu no rewayno abauna babiraɓe amen men fatuna addane men bi sultanin dalil mubinin ɓanguɗo wondema ko nelaɓe galat lahum wiyani ɓe rusulum nulaɓe maɓɓe ɓen inna hanu ko gonga men wonali hay hunde illa basharun siona ko men ɓandinkeɓe mislukum yeruɓe moɗon walakinna allaha kono Allah yamunnu himo moƴƴo ala man yashaw e ɗo on mo faala moƴƴade min ibadi immorde jiyaɓe makko ɓen o nelaɓe wa ma kana lana laatanaki men kadi hananamen kan naatiyakum de men addanta on bi sultanin dalil illa bi isnillahi sona e ɗuga e Allah walallahi koye Allah falyatawakkalil mu'minuna gomnimɓe men fawoto wa malana ko won ɗum haɗata men Allah natawakkalande men fawota ko alallahi e Allah wagad haɗana gomɗi o fewni men subulana e ɗate amen ɗen wala nasbiranna men wondi men muññoto ala ma adaytumuna e dow ko konɗo men tampinde walallahi koye Allah falyatawakkalil fawoto almutawakkiluna fawotoɓe ɓen wa qala alladhina wi ɓen kafaru yedduɓe ɓe wi'ani li rusulihim nulaɓe maɓɓe ɓen lanukhrijannakum men yaltinayi on min ardina ka leydi amen ɗo aw lata'udunna ma ɗum yiltito ɗon fi millatina ka dina amen fa awha wahayni ilayhim faade maɓɓe rabbuhum joni maɓɓe kamɓe neraɓe ɓen Allah inni ɓe lanuhlikanna mi wondi mi halkay azzalimina toñoɓe ɓen wala nuskinannakum mi wondi kadi mi hoɗinayi on al arda leydi ni mi mbaadi mbawo halkugol ɓe zalika koko janta ɗo liman khafa ko wonan nden huluɗo magami dargol yeso an ka dargal wa khafa huli wa idi kambaji anni wastaftahu ɓe ɗaɓɓi ballal ko ɗum homɓe ɗaɓɓi ballal nelaɓe ɓen
ɓay ɓe ɗaɓɓi ballangal wa khaba on say hayri kullu jabbarin kala ɗum darankejo anidin sandaluɗo min waraihi no ɓawo makko jahannama wa yusqahi ɓe yarne min ma en immorde ndiyan sadidin har ko ƴiƴan e mbordi yatajarra'uhu himo pooɗa ɗum on ƴiƴan e mbordi wala yakado ɓaɗata ko yusihu imo wawa ɓennugol ɗum wa ya'tihi lmawtu mayde nden ardanamo min kulli makanin e kala nokku wa ma huwa kono hara wonali kadi mi mayitin mayowo sakko fowto wa min waraihi no ɓawo makko kadi adabu lette khalisum tekkude ɗum woni tiiɗude mathalu llazina ko woni misal ɓen kafaru yedduɓe bi rabbihim joomi muɗum amaluhum golleji maɓɓe ɗin karamat no way wa ndondi istaddat hara no tiiɗi bihi e mayri a riwu hendu ɗum fi yawmin e ñalande asifin sattude wifugol la yagidiruna ɓe wawata hettoygol mimma kasabu konko ɓe faggiti ala shay'in e hunde dhalika ɗum ɗo huwa dalalu ko ɗum woni majjere albayidu woɗɗitide gonga alam tara yatinali ha wiɗa anna allaha wondemano allah khalaqa samawati o tagi kammuɗi ɗin wal arda ɗini bil haqqi hoore gonga in yasha simo faala yudhibukum o pottinayi on onon ɓe fewndiɓe hande wa yaati o adda bi halqin tagu jadidin gesu wa ma zalika ittugol on onon ɓe fewndiɓe adda woɓɓe goo wonaali alallah yodo allah bi azizin sattuɗum wa barazu lillahi ɓe feeñana allah jami'an ɓe fof maɓɓe faqala wiya addu'a fa ulo inanoɓe ɓen ɓe wi'ana lilladina ɓen istakbaru mawnintininoɓe ɓenna inna no menen kunna men laatino lakum ko onon taba an men jokkuno ɓay noon ko onon men jokkuno ka aduna fa hal antum yalli onon muhnuna on ƴettay anna gay amen min azabillah immorde lette alaɗe min shay'in hay siko seeɗa on ƴettanayi men lette seeɗa gaalu jokkanoɓe ɓen inna law hadana llahu si allah fewnuno men la hadaynakum men fewnayno on sawa un no fotate ka alayna e dow meɗen a jazi'ina si en ɗenñike en huli am sabarnama si en muññike no fota tek malana alana en min mahisil laworgal wa gala cheytane noon wi'a lamma qudi al amru tumande fiyake on ñawa si allah lanni ñawore nden natuɓe aljanna ɓen naati aljanna en salike toon natuɓe yite ɓen naati yite en salike cheytane noon waɗa speech makko on allah inna ar waɗa speech ma on wa gala cheytane wi'a lamma qudi al amru tumande fiyake on ñaawa o inna allaha no allah wa'adakum o foduno on wa'adal haqqi fodore goonga wa wa'adtukum min cheytane kadi mi fodi on fa akhlaftukum kono mi lundi on mi fenani on wa ma kana liya kono noon laatananokilan alaykum e dow moɗon ka aduna min sultanin doole mi doolano on mi forsano illa an da'awtukum si wona mi noddu on tun yon waɗu bonkikin fastajabtum li noti ɗolla ka bonki fala talumuni awa wota on fela walumu fele anfusakum hoore ma ana min non kadi mi wonali mi musrihikum faabotoɗo wa ma antum onon kadi on wonali mi musrihiya faabotoɓe la inni no min kafartu mi yedduno bima ashraktumuni konko sirkirɗon min qablu ko adi inna zalimina no toñirɓe kefiruɓen lahum noɗen ɓe adabu lette alimum musuɗe wa udkhila naadoye alladina ɓen amanu gomɗinnoɓe wamilu salihati ɓe golli golleji moƴƴi ɓe naade jannatin e nder aljannaji tajiri harano ila min tatiya e lima jala naaru canɗi haalidina koddiraɓe lutinede fiha nder toon mbidini rabbimɓe dunga e joomi maɓɓe tahiyatum hiwrodirgol maɓɓe ngol fiya ka aljanna salamum ko wiwgol kisiye woni e moɗon alam tara e atinali ha wiɗa kayfa ko honno daraballahu allah piiri masalan misal kalimatan fi konngol tayibatin moƴƴugol ka sajaratin no waywa leggal tayibatin moƴƴugal asluha lasli maggal on woni ɗaɗi ɗin sabitun no tabiti ka leydi wa far'uha calɗi ɗin fissamayi no ka weeyo tu'ti harano okka ukulaha dimɗe leggal ngal kulla hinin kala sa e bisni rabbi ay dunga e joomi maggal wa yadribullahu allah no waɗa alam sala miseɗe linnasi fi yimɓe ɓen lalahum ɓe ɗajo kamɓe ata zakkaruna ɓe wajitoto wa mathalu kalimatin ko woni kadi misal konngol khabisatin soɓugol ka sajaratin no waywano leggal khabisatin soɓugal ujutu sat irtingal min fawqi lardi immore ka hoore leydi malaha hara alana leggal ngal min qarari ñiɓirde yuthabbitu llahu allah no tabintinira alladina ɓen amanu gomɗinɓe bil qawli sabiti konngol tabitugol ngol fil hayati dunia ka gurnan aduna wa fil akhirati ka lahara wa yudillu llahu allah no majjina azzalimina toñirɓe kefiruɓen wa yafalu llahu allah waɗa e ma yashau kala ko faala alam tara yatinali ha wiɗa ila alladina faade ɓen baddalu wattituɓe ni'matallahi nema jala ɗin kufran keferu wa halluɓe werni qawmahum yimɓe maɓɓe ɓen daral bawari galle halakuye jahannama yaslawna ha ɓe natoyange wa bi'sal qarar boni ñiɓirde ɓay ko yiite
wa ja'alu lillahi shirkoɓe ɓen waɗani allah andadan yeruɓe li yudillu fiyoɓe majjin himɓe ko an sabilihi gay lawol makko ngol ɓul yeetoɓe nelaɗo tamatta u dakmite fa inna masirakum kono jaaƴorde mon nden ilannal ko faade ka yiita ɓul ma kan yo nulaɗo li ibadiya jiyaɓe am ɓen alladina ɓen amanu gomɗinɓe yuqimu salata innuɓe yoɓe ñinnu julde nden wa yunfiquɓe sakko mimma razaknahum mimmorde gonko ɓen arsikiɓe sirran e gundo walaniya tan e kene min qabli ko adi an yatiya arataɓe yawmu ñalade la bay unde ngeygu ala fiye muɗum wala khilalu wona jatigi yagal allahu alladi ko allah woni on lanɗo halaga samawati taguɗo kammuɗi ɗin wal arda irirni wa anzala o tippini minas samai mo reka sama ma an ndiyam fa akhraja o yaltini bihi sabu ndiyam ɗan minas samarati noneji dimɗe risqan lakum arsike fimon onon yimɓe ɓen wa sahara lakum o eltani on alfulka laaɗe ɗen li tajriya fiyoɗe dugu fil bahri ka maayo bi amrihi e yamirore makko wa sahara lakum o eltani on al anhara canɗi ɗin wa sahara lakum o eltani on ashamsa nange ngen wal qamara e lewru ndun da i bayni ko duumiɗi ɗiɗi wa sahara lakum o eltani on allah ila jemma on wanna hara e ñalorma on wa atakum o okki on min kulli ma saltumuhu kala ko landi ɗon mo fimu wa in ta'uddu so on inni on kontay kadi ni'matallahi moƴƴereji allah ɗin la tusuwa on wawataɗi moftude totalise on ɗi innal insana no neɗɗanke la jalumum ko hewɗo toñugol kafurun hewɗo dullugol wa id gala ibrahim janto tumani annabi ibrahima makuno rabbi joma ijal waɗu hadal balada ndi leydi makka aminan hoolidi wajudum ni woɗɗintinami wa baniya e ɓiɓɓe am ɓen annabudal asnama nde min rewata sanamuji ɗin o inni rabbi joma inna hunna no sanamuji ɗin adlalna ɗi majjini kafiran ko ɗuuɗi minan nasi immorde yimɓe ɓen faman tabiyani kala jokkuɗolam fa innahu no on ɗon minni ko jeeya e ɗo e am wa man asani kala lundiɗolam fa innaka noon allah kafurun ko a yafotoɗo rahimu yurmeteɗo o inni kadi rabbana joomi amen inni no min askantu mi hoɗini min zurriyati yoga e ɓiɓɓe am ɓen bi wadin e ayde hayri zizar inde a laari muru ɗum ko makka inda baytikal muharrami ka suudu ma hormanteni ɗum woni ɗon o inni rabbana joomi amen li yuqimu salata fi yoɓe ñinnu julde nden faji al waɗu afidatam ɓerɗe minan nasi immorde yimɓe ɓen tahawi ilayhim hara yiɗa yahugol ka maɓɓe warzuquhum arsikaɓe kadi mina samarati noneji dimɗe leɗɗe lalahum ɓeɗejo kamɓe yashkurun ɓe yetta e nemaji maɗi o inni rabbana joomi amen innaka no an talamuyɗo andi ma nukhfi konko men suuɗi ka ɓerɗe amen wa ma nu'linu e konko men feññinta ka kundule amen wa ma yakhfa suuɗota ko alallahi allah min shay'in ay hunde fil ardi kalidi wala fi sama e wona ka sama alhamdulillah yettore ne wodani allah alladi on wahabali okkuɗolan alal kibari e dow mangu ismaila wa isaga e isaga inna rabbi no joomiyan la sami'u du'a ko nanowo torare toriɗo rabbi jooma ij'alni o inni waɗanmo qima salati ñinnowo julde nde wa min zurriyati waɗa kadi ɓiɓɓe am ɓe ñinna ɓe julde rabbana joomi amen o taqabbal jaɓanami du'a e torare ande rabbana joomi amen aghfir li hafrana wali walidayya e mawɓe am men ɗiɗo walil mu'minina e gomɗinɓe worɓe ɓen yawma yaqumul walil mu'minina fi gomɗinɓe ɓen yawma yaqumul hisabu ñande hasbore nden daroto wala tasabanna allaha wota sikku allah haafilan ko welsi ndiɗo amma ya'malu zalimun gay konko ɓen toñoɓe woni waɗude innama yu'akhiruhum andu ko woni nendirande toñoɓe ɓen li yawmin ko fi ñalande tashasu nde no purtino fihi e muɗum al absaru gite ɗen muuti ina hara hiɓe yacco muqni hara no ngallini ru'usihim ko e maɓɓe ɗen la yartaddu ruttitota ko ilahin faade maɓɓe tarfum darɗe maɓɓe ɗen waafidatum hara ɓerɗe maɓɓe ɗen hawa ko yewude ay hunde ala nder ton sina kulol wa andiri nnasa jertinir yimɓe ɓen yawma yatihim ñande aroytaɓe al adabu lette ɗen fa yaqulu alladina wiya ɓen zalamu toñunoɓe rabbana joomi amen akhirna nennan men ila ajalin ha ila jal qaribin ɓattingal no jibmen noto dawata ka noddandu manum wa natta bi rusula men jokkanelaɓe ɓen allah jaabitoɓe awalam takunu on latanoki ag samtum o wondino min qablu ko adi malakum alana on min zawalin ƴugol aduna wa sakantum hoɗuɗon fi masakini alladhina ka koɗanɗe ɓen zalamu toñunoɓe anfusahum hoore muɗum wata bayyana lakum ɓangani on kadi kayfa fa'alna bihum honno men huwirnoɓe ko men huwiɓe kon wa darabna lakum men piyani on alam sala mise ɗen fof fi on faamu wagad makaru gomɗiɓe fewji makra feere maɓɓe nden wa indallahi koye jungal lawni makrum pewje maɓɓe ɗen wa in kana hay seɗatike makrum feere maɓɓe nden litazula no iwira minhu sabu mayre aljibalu pelle ɗen fala tasabanna allaha wota sikku allah mukhlifa ko lundotoɗo waadihi fodore makko nden rusulahu ko fodi ko nulaɓe makko ɓen wondema o wallayɓe inna allaha no allah azizun ko tedduɗo e laamu duntigamin jollette
yawma tubaddalul ardu janto nyande ndi leydi wattitirte khayral ardi gondi go ko wonandi do wassamawatu e kammuli din wa barazu lillahi himbe ben feñan Allah alwahidi on goto al gakhari foludo wa tara iya al mujrimina jumurimbe bonki ben yawma idin de nyande mo garranina haray be jolkidira fil asfadi ka kabbi sarabiluhum tubeli mabbe den min atiratin ko bollan yite min gatiranin ko bollan yite wastakhsha sudda wujuhahum gete mabbe den annaru yite ngen liyajzi Allahu fiyo Allah yobu kulla nafsin kala wonki ma kasabat konko ki faggiti inna la nalla sariul hisabi ko yakkido asbore hadha de alquranare balakun ko yottinanande linnasi yimbe ben wali yunzaru bihi fiyo be wajorende wali ya'lamu fiyo be andu annama huwa wonde mano kanko ilahun ko rewetedo waydun goto wali yadhakkara fiyo waji tombe ulul albab jomirabe hakkillaji be اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وسلم الله سواء براج يومان بجان يوكي بارك ليورو يوكي بارك لبي يو بارك وات بارك بي تبيني انتوريكي الله انفاتيكي الله Allah fore ko jokka de golle do hañande Allah roni be ko Allah tawa ko jonno tagana Allah min andi be Allah huru ko ya ko Allah ta jibi kefero ta kefero ni barki teddu dar nabi rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina rabbana hab lana min azwajina ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله